intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Centrafrica akaba n'umuyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri iki gihugu MINUSCA Valentine Rugwabiza yakiriye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi bari kumwe n'uhagarariye u Rwanda muri Centrafrica Olivier Kayumba n'abandi basirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda. Valentine Rugwabiza yavuze ko Loni ishima umusanzu ingabo z'u Rwanda zitanga mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica no ko bazikomeje kuba intangarugero mu kurangiza neza inshingano zahawe muri iki gihugu zirimo gucunga umutekano no gukora ibikorwa biteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Aho Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twagiye hanze Vital Kamerhe yasuye Perezida Felix Tshisekedi wari umaze iminsi yivuriza mu Bubiligi avuga ko yasanze amerewe neza n'ibyo baganiriye birimo ibyerekeranye n'imirwano iri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Vital Kamerhe yasuye Perezida Tshisekedi ku mugoroba wo ku wa gatatu tariki ya 7 Kanama 2024 nyuma y'uko uyu mukuru w'igihugu cya Kongo yaramaze iminsi ibarirwa mu 10 yivuriza mu Bubiligi. Tugarutse mu Rwanda gato, leta y'u Rwanda ngo ikeneye amafaranga ari hagati ya miliyari 67 z'amafaranga y'u Rwanda yo kugura izindi sitasiyo 180 zipima ubwinshi n'umuvuduko w'amazi ku biyaga no ku migezi ziziyongera kuri 59 zitanga amakuru afasha mu gukora igenamigambi ry'imikoreshereze y'amazi guhera muri 2017. Sitasiyo igizwe n'abayateri ikurura amashanyarazi ku mirasire y'izuba ndetse n'ikindi gikoresho gifiteho ishusho nk'iya kamera gifatiye ku mugozi muremure w'isinga gitunzwe mu mazi. Umukozi ushinzwe kubika no kubungabunga amakuru y'ibipimo by'amazi mu kigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda Uwimbabazi Jacqueline yavuze ko iki gikoresho hari cyo gifata uburebure n'ubugari bw'amazi hifashishijwe simukadi n'ikoranabuhanga rya murandasi yohereza amakuru aba yarafashwe mu minota 15. Umuyobozi wa Londres yashimiye abagaragaje amahoro kugira ngo berekane ko Londres yunze ubumwe mu kurwanya ivanguramoko na Islamophobia. Mu murwa mukuru iri joro i Londres hari hateganijwe urugomo rw'abigaragambya ariko kimwe n'ahandi hose mu Bwongereza habaye imyigaragambyo yo mu mahoro. Mu nyandiko yanditse kuri X, Sadiq Khan yashimiye kandi abapolisi bitanze bakora amasaha yose kugira ngo abanyarwanda barindwe bacungirwe umutekano nyuma yo koherezwa abapolisi 1300. Umuyobozi mukuru w'uyu mujyi yongeyeho ko nta bagizi ba nabi bagishaka kubiba urwango n'amacakubiri bazagera muri uwo mujyi. Nangaha soreje izi ncamake z'amakuru kuri radiyo Icyizere ndetse no kunyungura amagambo official. Komeza kudukunda ukore subscribe, like na share.